Ini kulit luarnya loh guys, cuman muda. Daging dalamnya enak banget. Empuk. Ini mah benar-benar pohon pepaya nih guys. Wow. Kita kuliti. Kayaknya tua. Agak tua guys. Sayang minta nasi sama ikan dong. Ntar kalau Ella udah makan. Hari ini batangnya aja ya guys, tanpa daun. Thank you, baby. Kan guys. Kelihatan muda padahal ternyata tua juga dia. Berarti tampangnya berjiwa muda ya guys.
Kayak pentungan. Tuh. Sakit. Sayang mama minta sop dong sedikit di mangkok, nggak usah pakai daging ya. Guys. Coba guys. Enak banget. Dibilang sedikit, sedikit guys. Kalau minta sama anak begitu. Magnus. Semangat bikin video. Sendoknya mana guys? Udah habis guys. Guys, nah. Guys, ini cuci mulutnya pakai sop tulangan tadi tuh sama tetelan digabungin. Empuk dagingnya. Mantap. Thanks for watching. Yang semuanya keren. I love you all. Bye.